Ipak se završavaju ideje o protestima mljekara i blokiranje traktorima jer su im ispunjeni zahtjevi. Mljekari iz Republike Srpske prihvatili su prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske koji podrazumiva premiju od 30 pfeninga po litri mlijeka i premiju u iznosu od 500 maraka po muznom grlu. Ono što su mljekari zahtijevali prilikom glasanja jeste da isplate budu redovne. Također, vredi pomenuti da je nekoliko mljekara bilo protiv prijedloga koji se našao pred njima. Vanredna skupština udruženja s jednom tačkom dnevnog reda, a to je završetak trenutnih pregovora sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srpske, ali sigurno će ovi pregovori biti stalni i nikad neće prestati. Ono što je sad najvažnije da kažem, došli smo do nekog kompromisa, nama bolnoga, njima isto maksimalno što može se u ovom trenutku. U suštini izvršili smo preraspodjelu sredstava i mi smo kao rezultat toga ustanovili 30 pfeninga po litru otkupljenog mlijeka i 500 maraka po grlu. Mogu reći ovo se završilo kako se završilo, da nisam zadovoljan kako se ovo završilo. Mi ćemo struditi u budućnosti da se sve ovo promijeni i da to mlijeko krene i da podsticaji se ti povećaju jer ovo je dno dna. Mali proizvođači su na dnu. I mislim da ako u skorijoj budućnosti ne riješi se nešto na bolje da će biti raspad sistema totalni. To je što ja mogu reći. Je li vam dovoljno ovo što je dogovoreno da preživite? Pa ovo je samo da zaliječi rane, a da je dovoljno nije. Jer oni na smanjenju količine otkupa, oni već imaju ta 2 pfeninga i to što su oni dali, to za mene nije dovoljno. To je što ja mogu reći.